اینجا بینای اتفاق نویسندگان است. در این بنا صدها عالمان و نویسندگان برجسته فعالیت کردند و رفتند. از قبیل میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، مومن قناعت و دیگرها. امروز ما با اینجا آمدیم تا از خاطرات شخصی حرف بزنیم که هر صبح خود را با ایجادیات پرقناعت او شروع میکنیم. بزرگترین شرفی که مثلا ایشان نائل شدن من که مؤلف سرود ملی ام. این بسیار شرف بزرگ است و با کم کسی هم از ادیبان روزگار دست می‌دهد که تا این حد یعنی که برای مؤلفی سرود ملی داشته باشند. این هم با نوع خود یک کارنامه بی‌نظیر است. و گذشته از این شخصیتشان بسیار شخصیت روشن است. انسانی هستند که برای پیشبرد ادبیات، برای پیشرفت ادبیات سهم بارز دارند. شاعری امروز پیشرفتی ادبیات ما است به نظر در شعر. فقط البته خواننده بیشتر اون همچون مؤلفی متن سرود ملی میشناسد، لیکن در اصل بگیریم نظر یک شاعر بسیار توانا است. استاد روانشاد شاعر بسیار توانا و معروف ما استاد گلنظر از زمره همان استادانی بودند که واقعا در همه سمت‌ها و شاخه‌ها و نوع‌ها و ژانرهای شعر و حتی نثر معاصر تاجیک میراث بسیار پرارزش به یادگار گذاشتند. اگر ما به دیده تحقیق با آثارشان توجه میکنیم در میابیم که استاد هم در نوع‌های سنتی شعر و هم در نوع‌های معاصر یعنی در شعر نو و هم در حکایه نگاری، هم در نمایشنامه نویسی و هم در دیگر شاخه‌های ادبیات بسیار نوآوری‌های جالب دارند، نوآوری‌های که واقعاً قابل ملاحظه هستند. و استاد گلنظر رو میتوان از آن شاعران به شمار آورد که شخصیتشان با ایجادیات غنامندشان بسیار توأم است و سازگاری کامل دارد. ناگفته نماند که استاد گلنظر کلدی از آن شاعرانی بودند که ادبیات جهان را بسیار خوب میدانستند، تحلیل میکردند و ترجمه های زیاد هم داشتند. اینجا اتاق کاری استاد گلنظر کلدی می باشد. این اتاق تا هنوز هم بوی شعر گلنظر می کند. این میز و کرسی، این کتاب و روزنامه و ماهنامه برام باورند که این لحظه یا لحظه دیگر آن شاعری پرکار و توانا باز هم از این در وارد می شود. یک خصلت عجیب دیگرشان به یادم میرسد. ما که افتخار همکاری با استاد داشتیم، هر صبح پیشتر از همه هر یک دفتر کاری اتفاق نویسندگان را و نرمی میکوفتند و وارد میشدند و احوال پرسی میکردند و با یک سخن خوش و نیک حتما طبع ما را بالیده میگرداندند و دل ما را به کار گرم میکردند و تا بیگاه همان روز ما واقعا خوش میگذشت. بسیار دلگرمانه و خوب پر نیرو کار میکردیم و صد افسوس که امروز به ما همه چیز نمیرسد.
ҷои устод Гулназар барои ҳамеша холист ва ҷои ин касро ҳаргиз пур карда намешавад. иттифоқи нависандагони Тоҷикистон яке аз созмонҳои бузургтарини эҷодӣ аст ки шукр қариб 500 нафар аъзои барҳаёт дорад. лекин вақте ки дар бораи аъзои фаъол, аъзои масъулиятшинос, аъзои ҳунарманд, аъзои баҳавсала мегӯем, ҳамеша чанд нафари ангушшумор ба ёд меоянд ва яке аз онҳо устод Гулназар аст. мо солҳое ки рӯзноманигор будем, ишонро бо шеърҳояшон, бо нахустин китобҳояшон, расми сарбозӣ, дастархон ва шеърҳои бисёр зебояшон мешинохтем ва албатта ино дар як даврае ба майдони адабиёт омаданд ки Гулназар, Сайдали Маъмур, Гулрухсор ва бо шоирони ҳамсини соли ино ки як давраи авҷи шеъри навини тоҷик буд. устод Гулназаркелдиро на танҳо ҳамчун шоир, бояд мо ҳамчун нависанда, ҳамчун суруднавис, ҳамчун филмноманавис, ҳамчун як мунаққиди барҷаста шинохта тавонем аз рӯи он чизе ки ба мо мерос гузоштаанд. устод Гулназарро мо ки ҳамчун шоири тавоно мешиносем, ҳамчун муаллифи суруди миллӣ мешиносем. аммо устод ҳам дар наср ҳикояҳои бисёр хуб навиштаанд, ҳам дар масалан филмноманависӣ аз рӯи филмномаҳои эшон киностудияи мо филмҳои хуб гирифтаанд, ҳам дар адабиёти кӯдак низ бисёр муваффақ ҳастанд ва ҳар ки ҳикоя менависанд, шеър менависанд ё филмнома менависанд ё либретто менависанд ё дигар чӣ, ҳамеша муваффақ мешаванд. имрӯз долонҳои ин бино то ҳанӯз ба рафтани устод Гулназаркелдӣ бовар надоранд, чун устод ҳар рӯз даҳҳо маротиба ба ин долон аз пушти коре мегузашту ҳамеша дар фикри навоварие дар адабиёти миллати тоҷик буд. шабу рӯз ғами адабиётро мехӯрдам, ғами солимии сухани баде, ғами покизагию сарагии шеър, хуб ғами покизагии забони тоҷикӣ. ман ҳамеша дар фикри ин будам ки чӣ бояд кард то адабиёти мо ба як марҳилаи тозаи рушд ворид шавад. як хусусияти фарқкунанда, як хислати бисёр хуби устод Гулназар ҳамин буд ки ба эҷоди адибони ҷавон таваҷҷӯҳи бисёр махсус зоҳир мекарданд. мо борҳо шоҳид будем ки агар аз як нашрии адабӣ як шеъраки ягон навқалам ё як ҳикоя ё ҳатто як мақолаи лавҳе мехонданд, бисёр шодӣ мекарданд, гугл мешукуфтанд ва ҳатман ҳамин шодмонии худро ба ҳамон адаби ҷавон бо як самимияти бисёр аҷиб изҳор медоштанд, то дили ӯ ба оянда, ба адабиёт, ба сухан гарм бошад. шахсияте ҳастанд ки фақат некхоҳӣ аст, андешашон ва хусусан адибони ҷавона барои пешрафту масалан чишон саҳми бориз доранд. ман мегӯям бевоситаам ки бошад ё бовоситаам ки бошад, ҷавоно ба шеършон назари яъне чӣ доранд, пайравӣ доранд ва ман ина дар шеъри ҷавоно бисёр рӯшан мебинам. ва ин худаш чӣ аст? яъне ки дар зиндагӣ як эҷодкоре боше ки сарозод, бе ягон масалан даъво, саҳми бориз дар адабиёт дошта боша, аз ту пайравӣ кунанд, яъне туро ҳамчун шахсият ва ҳамчун шоир эҳтиром гузоранд, лекин ягон мояи масалан ифтихори ягон ғуруре набошад. ана устод Гулназар аз ҳамин нав шахсият.
استاد گلنظرکلدی بزرگترین ادیب و خاکسارترین انسان بودند. با همه به نظری نیک نگاه میکردند، با همه یک خیل مناسبت میکردند، فرق در بین انسان ها نمیگذاشتند. شاعر میگوید چی کرده ایم عزیزان در این جهان که هر که رفت دیگر نزد ما نمی آید. استاد گلنظرکلدی قریب نصف حیات خود را در آن همین بنا سپری کرده است. یعنی با اطمینان گفته می توانیم که اینجا قدم جای اوست.